futhi ngirasa sifuna nayo shasha abantu be-EFF babizwa ngokuthiwa ba-sensitive ngohlobo lwesimangaliso futhi abawuzweli umndeni kaMazwi. uMazwi lona athi thunjwa abokufika zingane zakho uthi lokhu zemva ube ngabe lokubhadayisela ispaza shop usetholakele njengoba ade thunjwa nje na utholakele waphuthaniswa esibhedlela zingane zakwethu yet abantu be-EFF bazokala bethi lapha noMazwi kumele ukuthi aboshwe ngoba uqambe amanga wathi uthunjwe bengathunjwa. And sadly siyabona lapha nomongameli walapha i-EFF uyaposta lapha uyareposta by the way uJulius Malema usho nokusho lapha ukuthi oh no Jwana ngizothi lapha nibone yaposta ukuthi isho nokusho lapha ukuthi uManzi kumele ukuthi uManzi aboshwe ngoba uqambe amanga lokhu qamba kwakhe amanga kugcina sekuvala nezitoro zabo kufika sinaza ukuthi basically bakhulumela nje abantu bokufika lapha nabathi uManzi uqambe alisaza amanga njengoba ubona lapha na kuyipost ukubhala ukuthini noJulius Malema uya reposta